bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni njwitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirintete cietu cia thaa mugwanja uni mbitagwa Dorcas Wakaria na nontu ni mathaja makai yake tutigerie tugutara nikenda mambura jerea withirite wirigirite jatuine cietu festival season 2 jagukinyira gatugwatanire imwe kwa imwe na mwandiki ntetu wetu Neli wa Kithinji uria tayari urikitie gukinya ntere cia Kasal Arani Skylar Garden na aria mambura jaja kethirwa jari hatumenyithio uria gugwitana mbere Neli abareku twire na atagugwitana mbere mucine jwa Nairobi. Nketho cia mwanya Dorcas Wakaria ni mathaki tutaraja uria ukona itumbite kuthira tugikinya ndene ya Skylar Gardens Kasarani na kiatho igikinyire tuine cietu na nanane tirojo mutegeri wa Weru TV itumbite kuthira tugikinya na ugatega ni mathuranira ja gwitana mbere turi Weru TV na Weru FM turi aja gutigira manto ni jo karabwega rutere rungi ugategera kinyasa ni beto ibombite kuthira bagikinya kenda gutigira kiatho gitu ikikwagira bwega na kagitene kana ndi kwenda kwithirwa nkigwatanira na Kamanunto Itomwari amwe na keitharia bombe kwithirwa bagitwira imbi antu bethirite bagietera ntuku ya rojo kiatho ni kiambio yongwa expectations ikaria atia baibanga bangite atia ankiara yo no bombe kwithirwa bagikinyaja kenda bethirwa bagitutariria bwega mutegeri kinya weta na mbere kuibanga bangania we mushindere kenda withirwa ugikinyaja ndene ya Skylar Gardens Kasarani kiatho intuko ya rojo atombe kwithirwa tukigwatanira na Kamanunto Itomwari amwe na keitharia ombe kwithirwa agitwariria karibu sana Kamanu nikuona nombere kwithirwa agikinya tukinyire gutegera uria njekari na nkuona mantu jetete bwaga muno ngwitikia wataka ndari bakona uria setup ikarire mzuri. Yes. Na ntuko ya rojo maybe kire mtu uria utiraigua ikiatho kiambiongwa no tuinkuona agikuthurathuraniro bwega. Ntuko ya rojo twina kiatho gia tuine cietu festival 2.0 ikiatho kiria kithairwa kigwatanirite na aini mwanya mwanya kwina aini kwina MCs akeki na kwina DJs barabethara ina nyamwara ina nkoro ya Kimiru nonto kwi DJs mwanya mwanya kwi DJs bandete Kimiru na bana mixture Kimiru kwina MCs mwanya mwanya na kwina MCs barabendete Kimiru kwina ini mwanya mwanya na barabendete Kimiru so na ndiro uju no tugwatanirite barabonde bakathaga Kimiru igyo kona twine nya Weru TV na Weru FM nonto yanto bakathite Kimiru muno na mafans jetu jarajendete mantu ja Kimiru ito tuchamenye roju kenda tukongwera Kimiru getu and it is historical. It is historical nonto guterenge kwa garika mambura tajaja stage yonde ire Kimiru kitheri kuma rojo da asta cia muthenya mwankantu bakoma Sunday nyato tugaitara nyamisa aja uju misa rojo na kanisa kethiro ere aja mutegeri Sunday ni aja na maybe kire mtu uria kwenda kwithirwa agikinyaja na kuria nkagura ticket yakwa na eriuma mbecha ingana no mbe kwithirwa kimutetheria kire barabejete kiathone weta kire pages cietu na nya Weru ukethara kwina link ire ya www.ticketvote.com ticketvote TICKETVORT.com wetara ukajuke tikiti yako advance 1500 wetara wewe uko na mtoku antoria 3000 ukarea 2800 na bwege kirende kyanto batano no bogore bado tiketi gotoshia mbogi shigiti magori na ngiri emwe ende tikiti ichi chionde ntuko ya rojo thasta chonde kadisapia na geti na tokara ngiri 3 kwa una ndichi ate mundu ochi ata mundu bukange mapema otikambe kwithirwa kiria na goro ntuko ya rojo na kuri antu baria maybe boragia tukwina ndwimbo tia Kamanu ake no mbe kwithirwa gitintia perspective uno ntu inkona kwina sani bangi aja pombite kwithirwa bagikinya ubatarire bwega ikwithara kwina nyamwara mantu tajau ora kuri I am the convener doiro gendo twambirije gatene muno na tukirwambire tutari Kamanu enka twina na band na tukiambiria around 14 years ago ora ndi twina sani na around age twina
twina Kiana Kitharia, twina Taraka dancers, twina Marimba dancers, twina Dayokim, twina Safu Msanii, twina Kana, twina Regina, twina aini mwanya baraba kwina baraba terokera buru batamanyakana kire audience yeje ya side yeje na kwina baraba ije kene kwina ba Kingwa, kwina Mr Cross, nogona kwina ndakenge karagaja na rubita kwa Modest Chabari. So we tutera tukire tantu bonde amakenda kanda turana ginyokuru tukamenya au kana togita biashara kuna togita mantu jaku tunde togita ata togata ni jaini. So tuile chetu idhairwa eri place ya antubendete Kimeru na bado kiri aini bara bedara bake kwatanira na ule tukugita no te mwanga tukwatanire tuinde ke ideologies bara bagoshia ideology tuile chetu itwethara tugite thanaira na mathogania na tugite thanaira na kinyanyo mwara na 1 2 3 okambera oni katinu kai kwenda kugatumira ntwaria. So it's basically a whole community of creatives. Na bado nakuona kwena DJs na kwena MCs, twena MC White, MC Stugi, Nkirotewa Nyeusi, twena DJ Final, DJ Mulama. Tukoni it is a whole community. Anto mwanya ninkona nyamonene akweja. Is very good with the guitar. Na maybe nkiora ya apart from rwimbo kuina kwe mantu jange jake untwire tukethro tugikungwira kaindo imbo aki tuketha tukungwira mantu yetu ja untwire na ndwimbo na mirire kwina kuruba turetete nyana inchu muchoro kweta kwa man akuma tunyai ena na inchu na kainge nkuruki kwina mantu mbethero nkiuga kire mantu ya tuine cietu terwimbo aki tuine cietu philosophy na philosophy ji tuine cietu tikuga kirwimbo tukuina nkienda gutaura na kimonimoni it means let's embrace our own wategera kire bana cietu no kuona kwena partners bare area bare ana biashara na kire tugwaka bado ja Ameru ya na biashara bara bakumba kugwatanira tuka build a community ya na biashara jawona Somali bakariamwe ukona Jews bakariamwe no kuona ukona Americans bakiuga America first watu na Ameru tukavuga Meru first no kuona. So le nyaro mboro akira bado tukaliaja tukadara twena na biashara kweba ugete bakageta bongi kwena ntoba Sentam kwena Rhino kwena Twiga Safaris no kuona. So bakaja to na bakachamanya nae na ntobange na baka exchange business ideas na collaborations kwena Escatec badila na solar no kuona mantu ya ujonde baike nyumara mitandao yetu no kubona. So it is about building a community ya Meru bakwenda kwaria na kanywa kamwe na bagekongwera untwire wao ko ungeti karugoro rozo thaingana ka kwe winya umba kweja karara no ntinkona kwena inya tumatirisi geti rojo ikarugora thasta na korari rotiomba nanto that could be a security nyamwera nande because to get a bomb sweeps to make sure they can ke safe kire ke mafans jetu nanto security we take it very seriously na torera bara batiki kanyuma na bara batirete ke ya te ke Meru ke na murumo. Tomorrow we are making history together. Ibwega sana. Thank you so much. Atona ne thainge kitharia izo kethanie kenda tonania ntutika manu ake wiku na maybe kinyamo nene inkumwona no uthiorunkia nde wa kethania nkethi ake wire antu bakinya rozo. Okay. Okay, oni mbita wa Kiana Kitharia. Yitwarire wa Kiana mbita wa Kiana Kitharia. Kwenda Meru kubamenyethia itharia ibau nontu riitwa riu kitharia kwe ki athoni betu iriitwa rithuku muno kwao iriitwa rinthao. Aya tukiarairia mambura jaja twine cietu ira antu bakaribu beje bathikire ndwimbo cia Kimeru. Okay, Ameru betu kuma Nyeri mwanka ntonyere kuma Meru thosi mwanka ntonyere nkubukaribisha buye kinya na chore bange benu kinya bethira iba te Ameru beye bone Ameru baraba tuire baita wa Sleeping Giant. Ibwega sana. Ibwega sana ni umantu zakarakari umutegeri hori mucie gwaku nja no uciumia umbe kwithirwo ukijukia tigiti yaku mbere ciumba kwithirwo igitia ntuku ya rojo nkatha cia mwanya jako maritwa ni Nele wa Kithenji hangu chokeria kanya gaka Dorcas Wakaria.
Tugitana mbere mbunge wa Mara Kareke Mbiuki na waciumiritie na kumeneria uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua akiuga ni mukabila. Mbiuki ariuga kuri na atongeria babiama bingi ta wa PNU Peter Gatiraumunya barikitie kumenya ati Rigathi Gachagua atiumba kuritaniria ngugi na mutongeria kinyoriko na ari na marua muno atongeria baba ingi bakethro bakieba rutererwa uregani na thirikari na bamberie kuigika rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki nteto aritie kagita karia akuthujaga uthondeki bwa ndaracha ya Karacha Earth nterechia mauthini wa ndine ya Mukothima. Bunge wa Mara Kareke Mbiuki na uria kuromba giti kia ungavana ki ithurano tuthiite ni ameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua aria augite ti mtu mwega na nikio gitumi bararemanirwe na Peter Munya na atongoria bangi na auga bakirikiria atongoria baba bagacoka kugwata mbaru Kindiki na Ruto na kendome ya mtuju ni soti wa gwito wa Munyolo mtu kiongokelinga wega na hivyo kuona ukweli. Kuna mtu agwetwa Munya ako ndani ya hiyo one term. Si wanapigana na yeye? Si kuna mtu anaitwa Lene Kivuti pande hii ya mbele? Si wanapigana na yeye? Kuna mtu anaitwa speaker Muturi si anapigana na yeye? Bonde baadhi ya bakinyinyiraga. Ende bareje kuona ndimo nyeye gwetwa wa Munyoro ni ngintu kia ina gani? Mbeleni walikuwa hapo tu analala hapo kwa kitanda moja my friend. Tukupaki mtu kwa dimulo tuko bonde babira bakiriraga. And I can tell you all these guys, akina Munya, akina Lene Kivuti, akina huyu mwingine anaitwa speaker, wote watakuja kuunga Profesa Kithure Kindiki mkono pamoja na William Ruto. Ni augite Gachagua ni mukabira akiuga ria ari munini wa rais airaga mirandi kwa wake. Ria ari deputy president tunyamukunda konekanire kadire bande iriko iria. Taiji twina Profesa Kithure Kindiki unaona mabarabara inaanza kufunguka. Ndam kama inapatikana. Luya ntube tukatukwenda tutakenda twengenene 10. Si tuwaunge pamoja tuunge William Ruto na Kindiki mkono. Kendo menya mtula gwetu wa Munyoro te mwega no tuli muno kudiukira guku ukambia kuigwa one time. Ngauri kantu beba lukije kana ne ate. Aritie mama kagita karia araraithaga uthondeki wa Siranga iria akuruthira ekariba mauthini Mukothima akiuga yuke giti kia ungavana agenda ya enene ni kuthiria thina jia ruji ni ukuona tweja gusetia example na Siranga je twarondeka tukibwiraga agenda number 1 ya thirikari ya Kareke Mbiuki na Mburi Mwiru ni ruji, agenda number 2 ni maji, agenda number 3 ni maji. Nonto daira wa soti mantu maloje ugo soti mantu mankrikacha. Daira kirundua mwathani ambetherende kanithani gundu gwetwa matiri. Nkina alia nteto ndalirio ugo kikiuma ke mulungu. Nkina gweta litu la mukuluju mauntu ma sensirio basade. Ni aria aragwatanirite na uria wari mubungu wa Tharaka Mburi Mwiru kagita ka mbere Mwiru akiaria gukonania na ngwataniro ino yao aria augite miaka 10 guti mutongoria ungi amwona no Kareke yake amuringagira thimu na nowe aramurutire kwa emoji acoka siasani na anko wana we muntu andingagira thimu mabange bakirireki ndore bya rumira ruthie mu ngwata na karande guru mwanga mwa manyegwa koko. Mwiru ni augite ati kwendia Tharaka agwatanira na Kareke na kumwira agwatanire na mutharaka ungi kenda bayuki giti giki ruu ni rugono rwa ntai nontu nabo bari runga mangavana bairi na gutiwe akwenda gutigira ungi na bagwa ni wagatigwa gutethereria mutharaka. Ni bantu bakambira kwendia Tharaka ndendia Tharaka bo bati kwendia Tharaka ere to mutande guru bonde to atigirwa bitio Tharaka ai akagona kaka ina ndongo kakare akari ndio utano baba utano onto bakarodwa bubu bakarodwa bubu. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu.
Atongeria bae kurukuma Mount Kenya East ni bachiumiritie gutetera utongeria bwa munini wa rais Professor Kithure Kindiki bakiromba atongeria bange kuigika munini wa rais nonto are akue na utongeria nonto no ombe gutwika rais nyuma ya rais William Ruto gutongeria gwa gipindi kyawe abakiaria bari Embu atongeria baba bae kuru ni barombete atongeria bangi ba county ya Meru na kinya kire gishigo kionde kya Mount Kenya East kuigika Kindiki na arabonekete kinya kumeneria rutere rwa Mount Kenya West ni kireba kuga gwa Kagita ni bethirite bakiona witi na mbere buria bukoinyiria Mount Kenya East na kinya kwagira gitio munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Ipasuke isipasuke. Sasa sisi simboli yetu tumesema ipasuke. Ningeomba watu wa West tafadhali mweze kusupport Kindiki. Mlisema hamtaki Kindiki atusupport, lakini mbona hamtaki kusupport Kindiki na Kindiki ndio onyesha mtu kidole yote ama kulaumu mtu, yeye amekuwa akisimama na uhakika wake. So tunaomba mlima ndio isipasuke, tukuje pamoja tuweze kushikana pamoja. Naomba Wakenya wote, watu wa Mount Kenya, tusupport mtoto wetu ili endelee kutupatia maendeleo. Tumeona tangu aingie, tumeona maendeleo ya barabara. For example, like the Nithi Bridge inaendelea kujengwa. Na in future pia sisi tunaweza taka mtoto wetu akuwe the president of Kenya ili maendeleo iendelee kila mahali. Tungependa kuwahimiza watu wa the West. Sisi hatuna uadui na nyinyi. Na tungependa kuwaomba pia nyinyi mkuje tusupport huyu kijana wetu Kithure Kindiki. Sisi hatuna shida yoyote. Tungependa tukae tukiwa one the Mount Kenya. Lakini kama hamta support kijana wetu, sisi tunaomba mlima ipasuke. Yeah. So sisi tumeamua tutakuwa tunajiunga na vikundi, tutakuwa tunaenda tukiambia watu ukweli kwa ground. That tushikilie our very own. Pia sisi tuone maendeleo ikiwa imeletwa Embu County. Sababu so far we have a CS Roko. Na tunasikia uzito wa kuwa na CS hapa Embu County. Tunasikia uzito wa kuwa na PS Moria hapa Embu County wa TVET. Tunashukuru sana President William Samoei Ruto. Tumesema sisi tutashikilia kijana wetu mpaka tupate maendeleo hapa Embu County na we the East. That is the Raka, Meru, hata Isiolo tutafika na Tharaka Nithi. Ukiangalia siasa imekuwa siasa ni kama ya ukabila na supremacy. It's like a supremacy battle. Mbona tulishikilia the former deputy president na saa hii wakati it is our time they don't want to support. So mama pia akona watoto wengi na mtoto mmoja kwa nyumba ya mama hawezi shine. So acha tupatie pia ndugu yetu ashine pia. Pia sisi tusikie uzito kwa nyumba ya mama mdogo. Huyu kijana wetu tunamshikilia Vice President Kindiki ndio atuwezeshe kusimama na president wetu na ndio aweze kutulea vizuri vile tumemlea kama sisi wazazi wake, na yeye ndio atushikilie na ndio tuweze kusimama vizuri na ndio Embu ipate maendeleo. Mutegeri gatuonekanya gakunogoka nyuma ya Kagita gatekuraja ngachokera na Nteto Ngoroki. Kwa garukire nataka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nontu mathaizeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndume kairi ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no na vitamins na minerals teno kwa tukana ni wa nyomba zuzu na ndene Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi nikuona mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus
Motu te motu. Motu i Afya Plus. Jogore nduke nerere akue nagwe. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Cionthe ici na cinguku cia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuurika buikonora na mbesa mukone ija tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu rionthire ng'ombe imwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitire maguru nkuniene nukuona ici itena kinya nkurukie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ithoga tweri tega isui tega bere itu batusanure we tuchanure ni tubu wenda igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirenguku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwetana mbere kuthingateria nteto cietu tugicokera cibitari ya Guardian nireri kangeta niretete na kwambirio tethio bwa kuguna mwingi na rentiko yegoro baejanite utungata bwa kuthimana murimo jwa njira yo chiari kiri akari utethio baejanite utheri akari bakiona kanya ga kuthimwa na kuona mpumi cheithimi bibinde ne andaike 15 wake bobo kiombika kumania na kwethirwa bakiejana utia bwa Kenande na aria baria bagwatikene na murimo juju baritani uria bomba kwimenyera na kinya baria batigwatikene na ju baritani uria bomba guchiebania na ju ta uria Duncan Mwathi agutariri. Sibitari ya Guardian kangeta gicigo mbunge kiegembe Central ni ruthite kampu ya ntu ya chiri kiria kari bagwatanirite na mandaktari kuma ya nthiguru kurutha screen ya murimo wa cancer bagitumagira macini ciake indi hiri na utea bweguru muno ywa kubwithe screening ya cancer kana njira yosiathi ya ekuru bonthe na njira ne mbea muno nonto ni utumira technology njaro ya gutumira machine cia Kenande na nteto ya uskirini njira yosiathi ya ekuru ne mbea nanse muntu aye wakathimi ayeta akaithima wengwa akareta tukabwithia tukathoma kithimi kiawe na machine na ni take like iyo kiandaeka 10 mwankandaeka 15 aria tukwaya na resort. And today we are at Guardian Hospital in Kangeta Meru, where the Kenya Cervical Cancer Trust has strongly partnered with the Guardian Hospital with a collaborative aim of instituting screening and treatment of cervical cancer using the highly valued HPV DNA screening technique. This is not an initiative that was geared towards just the first 2 days, but we are looking forward to seeing that this facility is actually the center where we will be constantly providing free screening and treatment for cervical cancer. Mworoto wa mutaratara uyu hikunyithia namba ya murimo wa nyimba kaunti ya Meru nonto muno wamenya gwina umapema no wumbe kwigwo kiraguriro no kabua arakuringana na madaktari ba sibitari no batariritie bara bakugwatikana na murimo uyu benenkerwo tungata utheri utakuria no kingontore ona kuthimwa kura bakuthima wa ntuye munde na ntuye goro gutie gintu bakuria detect kwina thina kana twana kwina thina kithimine kiaku no kuona treatment ndene sibitari to Guardian na wethora we sawa no to kuthomethia na muntu onekana kwina ene thina yomba kureta cancer treatment ni kwanjiriri immediately asibitari to Guardian na ito kuthiatira mwanka mwisho tuka make sure no kuona utethio. We've managed to screen about 130 women with a successful outcome of getting about 30 positivity rate. That's about 25% of the people who are screened have turned out positive. Akari bara bokinyete sibitari no kuraithwa hibacokerete sibitari no katho na kugi bakenendete macini no nontu bataga no ciona kairi na ibakona cina kiguni kinene. Tukwenda kwira sibitari Guardian and management asanti no tubo turetera screening yeyo theri. In fact leo kweya Guardian utekuriaria ndaika inyingi kuma wankwenda kwira antu bonthe ngekuru cionthe iwirenja siya cionthe cione utungati bubwea utebyo turari suba tweya twa undumi wotheri. Nkiripotera Weru TV nde sibitari ya Guardian Kangeta mbeta wa Duncan Mwathi. Ono tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri no ntuba kugwatanira na unikiri nteto cietu cia Weru thaa mugwanja ngakwendera kagita gaka thongi itana mbere kuthingatira mibango yonthe ya Weru TV jurio mubango jirejo kwijirite nyuma ya kagita gate kuraje jo katiba ka Gen Z oni mbetagwa Dorcas Wakaria ngakwendera weekend ndongi.